Svjesna sam da vam se sa ovakvim rezultatima otvaraju vrata širom svijeta. I to je vaša prednost. Ali isto tako želim da znate, ovaj grad vas vidi, računa na vas i želi vas ovdje. Vi ste najbolji dokaz da ovaj grad ima snagu, znanje i energiju za takvu budućnost. A Podgorica strašno puno polaže na vas, računa na vas. Vi ste ta buduća snaga Nove Podgorice, vi ste ti u koje imamo najveće povjerenje i kada smo postali Europska prijestolnica mladih, mislili smo i računali upravo na vas i vaš doprinos. Izborom Podgorice za Europsku prijestolnicu mladih mi smo odlučili da se mijenjamo, da budemo bolji upravo po vašem diktatu. A vi ste najbolji od najboljih, vi ste najbolje što ovaj grad ima, možda i ponajbolje što ova država ima i želimo vaš potencijal da zadržimo ovdje u ovom našem gradu i da ga pretvorimo u dobro svih građana Podgorice i naše Crne Gore. Želim da čestitam vašim roditeljima. Dragi roditelji, nema veće sreće i nema većeg zadovoljstva nego kad je vaše potomstvo zdravo i uspješno. Znam, pošto sam i sam roditelj, da jedino sreća mog djeteta je veća od svake moje sreće i svakog mog uspjeha. Znam da se i vi tako osjećate i zbog toga moje srdačne čestitke i imate se čime ponositi. Katarini Keković, studentkinji Fakulteta primijenjene nauke Univerziteta Donja Gorica, studijskog programa Primijenjena psihologija, koja je položila sve ispite u prethodnoj studijskoj godini sa prosječnom ocjenom 9,93. Katarina Keković, studentkinja Fakulteta primijenjenih nauka Univerziteta Donja Gorica. Katarina, izvoli, čestitamo.